Yuhanna simore 13. Ko hade kew dandore ngu wonno omo anduno waktu mo o fodno ummade e oɗo aduna ngam faade to baaba o yonti. O serani horsinde yimɓe makko wonɓe e aduna ɓe, te o horsini ɓe ha joofi. Kanko e almuɓe makko ɓe ngoni e hirtade, tawi Iblisa waɗi e ɓernde Yudas ɓi Simon Iskariyot jamfade mbo ha gasi. Nde wonno omo andi kanko e hoore makko Allah baaba o waɗi huunde fof e juuɗe makko, kadi o ummi koye Allah te o ruttoto koye Allah. O woppi hirande nde, o ummi, o ɓorti wutte makko, o ƴetti wudere, o dadi, o yuppi ndiyam e lahal, o woni e sembude koyɗe almuɓe ɓe, omo momtira ɗumen wudere nde o dadino nde. Nde o yetti Simon Pierre, on wiimo, Jomiraɗo, jogorɗa ko sembude kosɗam an e hoorema? O jaabimo, o wi, ko mbaɗanmi ko a faamani ɗum tawo, kono ma faamoyi. Pierre wiimo, Mukk, min kay a sembanta kam kosɗam. Yeesu jaabimo wi, so mi sembanani maɗe a ala e am geɗal. Simon Pierre wi, Jomiraɗo, wota haaɗe kosɗam tan, lootor juuɗam e hooram fof. Yeesu jaabimo wi, lootiɗo sohlani goɗɗum so wona sembude koyɗe mum, sabu kañum fof ko laaɓɗo. Onon noon ko on laaɓɓe, kono wona onon fof. Omo anduno jogorɗo jamfaade mbo o, ko ɗum waɗi o wi, wona onon fof ngoni laaɓɓe. Caggal nde o sembi koyɗe maɓɓe, o ɓorni wutte makko, o jotti, o wiɓe, beele on paami ko mbanmi ko, noddirtonmi ko ceerno walla joomiraɗo, kadi on kaali gonga ngati ko ɗum tigi gonmi. Nden noon so tawi min joomiraɗo o ceerno o mi sembi koyɗe mon, onon ne oɗon poti sembondirde e koye mon, ngati dokkumi on ko yeru. Beele onon ne oɗon mbaɗa no mbaɗanmi on ni. E gonga moɗo wiya on, maccuɗo ɓurani kalifa mum, kadi nelaɗo ɓurani nelɗo ɗum. Tawde on gandi ɗen geɗe, ma on male so tawi on mbaɗiɗe. Wona onon fof mbiyanmi, mboɗa andi ɓe cuɓimi ɓe, kono ala e sago ngolɗo bindol timma. Ñaamowo nguuram o ummanimami, mboɗa haalana on ɗum ɗo gila joni, hade ɗum arde. Beele so ɗum ari, oɗon gonɗina ko min woni goɗɗo o. E gonga miɗo wiya on, kala jaɓɓiɗo mo nelmi jaɓɓimami, kadi kala jaɓɓiɗomi jaɓɓima nelɗomi o. Hakkille Yeesu jiiɓi no feewi caggal nde haali ɗin ko ngili. Haali ha laaɓi wi, e gonga moɗo wiya on, ma goto e mon janfomi. Almuɓe ɓe ngoni e ndaarodirde e koye mumen, kono ganda holimo o wiyata. Goto e maɓɓe mo Yeesu horsinno ina jooɗino e sara mum. Simon Pierre mandini on yo namdo mo holimo o wiyata. Nden almuɗo o tukki e makko namnimo wi, Jomiraɗo, ko holi on? O jaabi, o wi, miɗoni suwa taƴatinde mburu e lahal he kala mo tottumide ko on. Nden o suuwi taƴatinde mburu, o totti Yudas ɓi Simon Iskariyot. Yudas ƴetti taƴatinde nde tan, seytane naati e mum. Yeesu wimo, ko poɗɗa wadde ko yawno waɗɗum. hay goto e jooɗinoɓe e lahal ɓe faamano ko waɗi omo wiyamo noon, nde tawno ko Yudas jogino bataka. Huunde e maɓɓe sikkatno Yeesu, winomo ko yo yaa o soodoya ko ɓe naftori e kew he, walla yo wood ko totti wasɓe ɓe. Yudas heɓi taƴatinde mburu nde, yaltiɗon e ɗon, tawi jammini. Nde Yudas yalti, Yeesu wi, joni de ɓi neɗɗo o mawninama, te Allah mawninirama mo. Kadi tawde Allah mawninirama mo,
Allah e hoore mum ma mawnin mo te o waɗat ɗum joni. Cukalonam, keddorimi wondude e mon ko seeɗa, ma on jiiloyomi. Kono mbiyanmi on joni, kono mbinomi ardiɓe Yahuda en ɓeeni, to jahanmi to on mbawa arde toon. Mboɗa rokka on yamirore hesere. Jiɗodire e koye mon. Jiɗodire e koye mon hono no jiɗirmi on ni. So tawi on jiɗodiri e koye mon, nden ma yimɓe fof gandu ko on almuɓɓam. Simon Pierre namnimo wi, Jomiraɗo, holi to paaɗa? Yeesu jaabimo wi, a wawa rewde am joni to paami to, kono ma rewe am ko fay arde. Pierre wimo, Jomiraɗo, ko waɗi mi wawa rewde e ma joni? Aɗa jaranimi rokkirde won kam? Yeesu jaabi wi, bele mboɗo jaranma rokkirde wonkima? E gonga mboɗo wima, ngori joggata muk tawa yeddani laabi tati aɗa andimi.